Ti ste ekipa. Dugo nisam snimila video jer ne znam svoj intro. Alo, evo mene opet malo, di ste, šta ste, kako ste, jeste dobro, ako niste dobro, zašto niste dobro? Morate biti dobro jer je danas dobar dan. Ova televizija me malo tu sad ne koncentrira. Dajem vam ono što ste dugo tražili, a to je duži video 5 minutes craft. Neću previše odugovlačiti ovaj intro. Evo vam odmah video, nabacite like i koji komentar. To vam je to. Našla sam tu neki video koji ćemo gledati YouTube. Prije svega izbio mi je prišti vamo unaprijed od nervoze. Jer ovo što ćemo sad vidjeti pretpostavljam da neće biti onako baš logično. Evo na početku odmah, ako kasnite, samo maknite kazaljke i vi više nećete kasniti. Kako se to neko prije nije sitio napraviti? Di su sad genijalci? Di su sad profesori? Di su sad znanstvenici? Da se oni nisu sitili to napraviti. Jer definitivno sljedeći put kad budem kasnila za posao ili za općenito nešto, ću samo promijeniti kazaljke i reću ja ne kasnim. Kad me neko pita zašto si kasnila, ko kaže? Meni na mom satu, u mojoj kuhinji, ne piše da sam ja kasnila. Žena šeta i gleda nebom, gleda kako je prekrasna šuma. Odjedanput je nešto svrbi, opća! Kihnula je. Moguće da je alergija. Ili neko nešto... da, alergija je. I ona ima ideju. Ima masku koja je napravljena samo za nos. Samo se sjetimo doba prije 2 godine gdje smo svi nosili maske. Meni je smišno kad vidim neku osobu, jer se samo vraćam. Ima sad puno ljudi vani koji nose još uvijek maske. I onda i drugi ljudi gledaju kao što nosiš masku. A prije 2 godine su svi nosili masku i svima je sad čudno. Aj zamisli da sad još neko dođe ovako. Sa maskom za nos. Ona se potrudila izrizat i napraviti masku za nos, umjesto da je samo stavila ovu maku masku. Evo lik šeta po travi, nešto je naša. Ne, on je vidio cvijet. Ili, šporka je gaće. Nebitno što je radi, zapravo šporka je gaće, to jest hlače. I šta ću sad napraviti? Joj Bože, ja ću sjesti i samo ću izrezati te hlače. Problem riješen. Realno, zašto bi ti otišao kući i opra gaće? Ja mislim da se on probudio i reka, ja ću danas past i kužiš, ona ću šporka gaće i umjesto da dođe doma da ih opere, ja ću nositi škare da ih mogu izrezati. 5 minutes craft. Ljudi moji, jeva čekam dalje nastaviti. Amo dalje. Žena se tušira, to jest izašla iz tuša i sad stavlja kremu za tijelo. Super, realno, svaka čast. Sad je osjetila da joj je koža suha jer je koristila, ne znamo šta je koristila, oprostite, nije mi jasno šta radi. Cijelu kremu je... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ovo stvarno nije vrijedno komentiranja. Ja ću samo nastaviti dalje i pravit ću se kao da ovo uopće nisam vidjela. Evo, preskočit ću. Imamo lika koji kuva, to jest on pokušava skuhat nešto. Dobar lonac, prozirni, nikad to nisam vidjela, to je super. I mora to procijediti, ali to je za cijedit. I on ne kuži da su tu rupe, da je to za cijedit tjesteninu. On misli da je to lonac. Neću uzeti lonac, nego ću uzeti selotejp. Tako je. I onda kad stavim vruću kipuću vodu, to mi se uopće neće otopiti. Ili tako nešto. Aha, evo ga, sad je napravio super cool lonac i sad će on staviti tu vodu. Pa jesi mogao koristiti čašu? Doslovno imaš 5 čaša tu kraj sebe? Ne. Ja vas pitam, opet, uporno vas pitam, zašto jednostavno, kad može komplicirano, vi kad naćete ovo za cijediti tjesteninu, vi ne uzmete selotejp i to odlipite. Vi to ne radite. Vi ste onda neškolovani. Morate se uozbiljiti, stabilizirati i to napraviti. Ovo sad što je on napravio, to je za Nobelovu nagradu. Ok? Žena je izašla i glumi Jokera za maškare. Oprostite, našminkala se i ušla u tuš i sad se razmeljalo to sve. Ljudi moji, ja sam već htjela komentirati, pa pogledajte, uzela je vlažne maramice da se obriše, bar je pametno napravila nešto. Ona je iskoristila 3 paketa vlažnih maramica i ona je te poklopce stavila na usta i na oči da joj se šminka ne razmaže u tušu. Ljudi, ona pere kosu i ona očekuje da se njoj šminka neće razmazati. Ne mogu ljudi, ja ne mogu. Ko se prvo našminka i onda ide oprat kosu i otušira se. Evo, u 3 života mi nije jasno zašto... Vidi ovo. A to što je pol pudera iščupava s ovim, ne. Pada mu u mobitel dok piše i gleda u laptop. Baš nešto teško. I sad je odlučio uzeti opet selotejp. On baš voli selotejp. I
Pa realno. Vi ovo ne radite. Molim vas, uzbiljite se. Tako je. Sad definitivno sve vidi na laptopu. Jer joj paše više crvene, ja bi obukla bijele, na primjer, da. Neće bijele. Japanke će. Da, pa japanke idu, da. Definitivno super izbor. Nema šta. Još ti to malo tako. Tako, da ti prst izađe do plafona. Ipak neće. A smeta joj čarapa, joj, da je ne bi skinila slučajno, a? Ovo je novi dizajn. Kim Kardashian u životu nije vidjela ovako nešto. Evo ga, problem riješen. Bravo. Jel mi možeš posuditi taj kostim za maškare? A, to nije kostim, tako ćeš stvarno izaći. Cura priča s nekim, vidim da ima dobro vrijeme i udrila se. Ljuta je, želi ubiti nekoga, ljuta je. Ona je uzela... Ja ne znam, samo prije svega, 5 Minutes Craft i Sellotape, ljubavni par. Oni ne idu jedni bez drugoga. Ona uzela rolu papira i na pola izrizala i ona će to sad zalipiti na nogu. Ovu svoju nogu će to zalipiti. Jer ta cura ne bi valjda tu ovako pogledala da pazi di šeta. Realno, ko pazi di šeta? Niko. Nego automatski zna da će se negdje udriti pa da to napravi. I sad zamisli kako ćeš objasniti ovu situaciju prijatelju koji ti dođe u stan i kaže nemaš WC papira. I ti sad njemu kažeš a joj da, kao, ma ništa, koristila sam ga za noge. I tvoj prijatelj te pogleda, molim? I ti sad njemu moraš objasniti da si ti uzeo komad WC papira i ovako si ga na pola izriza i stavio svaki dio na jednu nogu. I on te prijatelj pita zašto? Pa da se ne udarim. Ti to ne radiš kao? Ne, to niko ne radi. To niko ne radi, da. Neka je ona to zalipetala tako. Ona se sad spasila. Ona je sad napravila svoje. Riješila i sad kad se udara ona namjerno. To bože. Evo, kosu češljamo i jako nas boli leđa. Iskreno ja. A ne, češe nas nešto. Ljuti smo jer nas češe nešto i sad ćemo uzeti četkicu i češalj i to ćemo opet, kažem vam, Sellotape, ljubavni par, doslovno ne znam. I počešat ćemo se iza na leđa. Iskreno, da vam kažem, ovo je nešto što bi ja napravila, doslovno. Znači, ako me češe u leđa, ja bi izmislila u tom momentu onako, ne znam šta. Iako je doslovno mogla uzeti onako kuhađu i počeša se, ali ne, oni očito imaju nešto sa Sellotapom. Neka se teta počešala, to Slavice. Evo nam gospodina stavlja u ruksak sve što bi trebao staviti u ruksak i jedno 6 litara vode, ali voda ne može staviti u ruksak, nikako. I nemoj onda držati u ruci, nego, ili ti postavi ovako, meni je to skroz ok, nego ćemo izvaditi vodu iz ruksaka i prolićemo svu vodu iz ruksaka, ok. Sješćemo, a već vjerojatno smo na putu negdje i neko nas vjerojatno čeka, ali ne, sješćemo, uzet ćemo nožice ili ti ga škarice i mi ćemo to sve, mi ćemo izrezati i napravit ćemo malu bocu. Tako je. I uzet ćemo sigurno Sellotape. Tako je. Ljudi, jel mi može iko objasniti šta je njima više s tim Sellotapom? Molim vas. Ja ne znam jel to vridi više od zlata, pa ih oni imaju na tone, ali nebitno. Da, oni su napravili super bocu koja neće uopće propuštati vodu. U 3 života ne bi se usudila staviti ovu bocu unutra. Još su mi ključevi unutra, mobiteli, sve i pare. Ovo, evo, još, vidiš, njemu je torba mokra. Imaš lijevu, prekrasnu ruku i desnu, još prekrasniju ruku. I možeš nositi bocu u jednoj od njih dvije. Ali ne. Tebe neko čeka vani, ti ćeš sjesti i izrezat ćeš tu bocu ovako uravno sa nožicama, škaricama i zalipit ćeš i to traje. A ti si trebao negdje krenuti. Samo kažem. Evo žena riže kapulu, luk, kako god hoćete, i vjerojatno plače. Da, plače. A, ne, ona smrdi. Joj, Bože, kako ja to smrdim. Koliko se dana nisam tušila. Ne. Ljudi, zamisli zove vas neko na ručak i ovo napravi. Vi jedete bolognese gdje je unutra kapula, a prije toga je malo s kapulom tu obrisala se. Jedna biće nema krpu. Zašto je ovo napravila? Još uvijek smrdi. Ali sad smrdi na luk. Ona je taj luk vratila, ljudi, ona je taj luk vratila na ploču i ona će... Ovo je moj kraj. Dečki čekaju red za WC i ušla je ženska. Aha, to je jedan WC, univerzalni, dobro. I sad će on dignit, dobro, školjku i skužit će da... Šta će... Srebro? Naravno da ne. Zlato? Smiješni ste.
Čelik ili bižuterija? Ma da li ste normalni? Oko ruke jedino pravo rješenje je WC papir. Savršenog dizajna napravljen da ide uz sve outfite. Jer niste nikad razmišljali da nosite WC papir oko ruke kao naruknicu? E pa počnite razmišljati. Jer 5 Minutes Craft to radi. A ako oni to rade, onda to stvarno ima smisla. Mozak mi se ocidio da su mi izgorile sve moždane stanice koje sam posjedovala. Ovih par šta je ostalo. Ovaj YouTube kanal smo narasli za 30.000 ljudi u ovih 2 mjeseca. Hvala vam puno na tome. Hvala što pratite, što gledate moje videe, sve od običnih videa do shortsa, do svega. Neki sljedeći cilj je do mog rođendana u 4. mjesecu da dođemo do 100.000. Mislim da to možemo napraviti. I volila bih kad bi mi dali inspiraciju za sljedeće videe šta želite da komentiram. A da nije samo 5 Minutes Craft. Eto, ako ima neku ideju, možete napisati u komentare. Pa komentar koji bude ima najviše lajkova uzet ću u obzir. To je to, hvala što pratite, nabacite like ako vam se sviđa ovaj video, komentirajte nešto, čitam uvijek komentare, lajkat ću. Ostanite mi tako lipi, dragi, sretni i da ste zdravi. Ajde!